Hi, drama queen. Shampoo. We didn't a good date. Let's a good date. Kevin like can I go Simonati? Next time. Where is it? Was a real tattoo. I got to do the I was with my tattoo. I was a good get my tattoo. Fellow Gwen, I think, come on. Gwen, okay. I don't know if like a device. But what about the piece of one book? You were smiling what time? I felt like I hadn't took off. Hi, man. Friday's lekker. Yeah, Friday's lekker. I'm only paying one. Wow. So many the legs in all that thing. Wow. On a little how you are thinking about how can I do the whole unse ya kana o phutla o be ya give on our visiting now what do you mean? No, what do you mean kin? No le mutle man. No, ke motle. Ne ke motle a ho tshela. Gore batho ba sa bone ntho ke ba loya. Gore ke ba pele di mpi ba o. Kannete. Ke se ba ka ntse thata mo. Ke ukile. Ba ka ntse thata. Ai bona tshwanetse go yena page o no le mutle bona ba haisa. O di bona di compliments tsa outfit ya ke ke mo. Ba tla tla bona ke go ka di mmutle. O kwa pa outfit e. O tla lokela otle. O kapa o tle le ona re tletsa naked freedom. E ka tshisa hampi. Ke tla tla no ba tla stepeza naked. Ha mona tse jwang. Thank you so much. Thank you so much. Okay, Sister J. Okay, Dr. November. Sister J go Friday. Yes. Ka shine ke mantla ha ke a tseba go batho wetse di thotseng hata tse fapaneng ba bang ba di ba nyala ba bang ba di ba nyalwa ba bang ba di ba pata beng ka bona ba bang ke mola bohlano ne le kgetla hela o qetela mosebetsi o fela ba bang go ke dintho tse ngata fela ba bang ba hladuwe mafelong a beke ba bang ba itlotlollotse mafelong a beke hona le motho a itlotlolle ka boyena o etsentse dintho tse hlakisa dintho go ke dintho tse ngata tse etsetse jwale ke mantaha re khutela back to reality bele motho mo a teng mo tobetse fela ka jeno re etsa bonnete ba hore o khutisetse tshepeno ho yena mantswe a khothatso e ka ba a feng tsatsing lena la ka jeno mamedi ke live le qapela ka la Facebook la Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke live yona jona re bua tsena mamedi ka ratang ona le nthe ne khalla go pa ka yona pele but ke kopa ke fete o yena yo drama queen ya qatang o bua ka yona mamedi ntho bo hlaka gore we need to learn to move on. Ntho bo hlaka move on. O sa kgathaletse o yentse eng ntho e yentseng empe e dihlong e thute hore o move on wa bona gompe ho sale batho ntho nyeo wena o fitile wa bona re phela hang learn to move on how le motho gompe ho sale batho empe be batho ba tshwere ntho wena bile o ngwana ntate modimo ke a tsotse o qete tsale ke re ke ke ka o tla mo tse snacks what about Joseph Hale Trunko akre ke yona mosadi wa Faro o batla go bala le yena wa hopola wa itseng ya ba Bibele ere Joseph wa itshepola wa tswa wa balea ka ntlong e bone ba le kara yona Bibele ere ya ba mosadi yena wa Faro kapa wa Potifaro o sala a tshwere seaparo sa Joseph wa hopola tja I want to say yona na we ya ba o sala mosadi wa Potifaro o sala a tshwere seaparo sa Joseph impa monga seaparo a sa lisiko
kare o seaparo o nkutlwisa jwale o heletsa batho ka seaparo sa Josefa empa monga seaparo sa Lesiko. Now ho bohlokwa hore everything e etsalang bophelong bao ska allow ntho e etsalang bophelo bao hore e emise bophelo bao kapa e eme le wena mo. Doesn't matter ke bohloko, doesn't matter ke dihlong, doesn't matter ke but wena ha o le motho ithute ho move on, tsamaya ka bophelo bao hombe o sale runa batho ka ntho eo o etse le ntse re supose wena o movile on ke yona ntho e bohloko ka nnete very important khatsedi ka ya o qetela batho ba lokela ho tsema hore le ha re ka ra bua ka wena tsatsina ka baka la seo se entseng oksala yo kore but kelelo tsa batho di operate tjena re ka bua ka wena ra boloka ntho e entseng ka ra dikelelo tsa rona but the reality of the truth kelelo ya rona e tshwana le mohodu wa motho kapa wa kgomo kapa wa phoofolo kapa wa motho. Mohodu wa kgomo o kenya dijo marwa dintsha, kelelo ya motho jwalo e kenya ditaba ba qetela ya dintsha e se ba tlatse di a kre mohodu o jana matsatsing le ke mohodu hlosaka mala ke mala a kre mara dijo di dula kae di feta le maleng di dula kae morena tso mabaleti ha ausaka ha o hlabuwa kgomo kapa o hlabuwa nku kapa o hlabuwa phoofolo ke ntwane e ntshwa mantle hona le mala hona le mala hona le ingape hona le sebete hona le matshwafo hona le ke mohodu e tshwereng dintho ke mohodu o itlhontlolela jwale mohodu wa motho o kenya dijo tsatsing lena hoseng motsheare o so bile lo dintsha o tlabe o kenetse ntjha mohodu o tsebo boloka dijo nako e telele e tshwana hantle le kelelo ya motho ha e kgone ho boloka dintho nako e telele e batla tse ntjha tsatsing lena re ka bua ka seo o se entseng ra bua haholo drama queen ntho e entseng pele letsatsing di kela kapa hosane hona le ngwe tlo etsalang e re tla be re tlosa dikelello tsa ho so qoqa ka yona. So momamedi ho bohlokwa hore o tsebe hore dintho tsohle tse batho ba ka di buang ka wena le tse batho ba di tsebang ka wena ha di permanent ntse di tlo feta. So move on. Amen. Move on. Mamedi bisa sore tsa ke ba mashabile mesumedi ke ba hora ya le shume le mesumedi o sa o dumedisetse Dr. Novi ke le ka ile manta ha tena ha doctor. Hi. Jale ke betse le tlosheba he hona ke nga re sitsa ho nepa di kamano tsa lerato le manyalo re ke re shebe jale ke le ka fa mmedi monyetla wa re lena a tla fane ka maikutlo ya rona ena ona na ke eng na go ngene wena o tla bontso re thusa o nepa rona ha o nepa itse re lokela hore re tlose di eng kapa re tlose eng se re sitsang ho nepa. Okay. Jale mabedi o tla mo molaetsa wa hao ka nomoro ya mohala ya 5858 5177 5858 5177 o ka bo re letse mohala ka mona ka 5858 5177 o tlo lahlela maikutlo a hao mo ka tshwaela mo Dr. November tsa bua teng ke tla bala di comments tsena ha fela ka mara tlosa taba tsa hora ya pele ka tla pele doctor ya kgetse ya ya bobedi ntho ke batla batho ba itsebeng a ke re tlo bua re bua ka ngwana jana re bua ka taba ena ya hore na ke di findi ntho tse sitisang manyalo ka pomarato ho ratela pele. Okay, wa tseba ke nana wena drama queen le mo mamedi le batho ba ntshebeletseng Facebook ga hona mohla re tlo masterang manyalo until o lokisa runa re lokisa dintho tse itseng ka runa ke go boy pete ga hona mohla re tlo masterang manyalo ka pa dikamano tsa marato o fihlela runa re lokise dintho tse itseng ka runa wena ka wena iseng motho o le dikamano tsa la wena ka poma wena buene ba tsa wa iketse jang wa bona boholo ba runa ha rena batho boholo 90 or 80% ya batho bana batho
ba bang a banyalo ba bang ba bile ba tetse mo mamedi ene se tlosa o hloka batho mo mamedi ka pasa se bile batho gore ho bohloko bana a o kgathaletse o motle jwang ba bang a banyalo ba batle ke di presenters tsa di radio gore ba bua ha monate gore mo mamedi mo mamedi la batho ba batle ka tle ka mo mohlalo wa hao ka ora mo mamedi hona le batho ba batle mo mamedi wa bokamoso ka rata mo mohlalo wa hao doctor fela ha bana batho ha bana banna ba senyele Maria monentse le diokapi ba iphina le ka jwale batho ba bohloko ke bona he ha ene ka o fela batho ba senang batho ha se hore ha re se kopane le batho ha re se kopane le batho ba re ratang ka papa o rona re ba ratang do I make sense ka o fela batho ba senang batho le batho ba sa nyalwang ka o fela ha hona motho ya ka re nna Moruti November le the drama queen ore nna ke se kopane le motho ke mo ratang ka pa ya nrata but ntotla o makatsa gore those people all of them re ba lose it batho ba ratang le batho ba re ne re ba rata re ba lose it. Now the biggest mistake no ha hona motho mo mamedi ya sebetsanang le yena mamedi ha hona motho ya sebetsanang le yena mistake number one that is the problem most of the time I really can't relationship in manyalo I had a failure most of the time we blame about now I can WhatsApp la unkarabe na ikibelo yana unkarabe now that is the mistake number one mamedi ha ona batho ba sebetsana le bona that is o ka kopana le mangapa mang o bo mo botsa ka dikamano tsa etsa marato o tlo jotse yo banna banna ke marato ke skeme banna ke skeme lenyalo ke skeme ha hona mohlang renkang accountability mamedi that is number one and that thing ke yone tlo re etsa gore re ska ra master manyalo mo mamedi yeno ke pa mamedi yang kuku mamedi wa bokamoso FM 97.4 ka Lesotho mo mamedi ha hona mohlang re tlo masterang lenyalo le dikamano tsa marato that is number one number two ke the expectation ditibello mo mamedi most about today we've got so much expectation and the expectation ha di re fe monyetla wa hore le rona re be re itukisetse ho tla ka dintho tseo batho bana ba o tlokopana le bona ba di expectileng le bona ke go pa o ipita batho bana di expectation o tlo bo utlwa la ba bua motho utlwa mothara o tsona ke go thola motho tlo hlokomelang ya tlo ratang bana baka motho tlo nahanelang motho tlo etsang ke di expectation tseo and and that thing ya hore rona di expectation for batho ba bang e re etsa rona ho ska ra ba le mohlang re sebetsana le rona ho ska ba le mohlang re etsang dintho tse tlo etsang gore ha re kopana le batho bao re expectileng dintho ho bona le rona at least re be le se re se etsang ho bona ke tshela today the expectation di entse gore marato a be one sided matsatsing motho expectile gore motho a buelena nna ke batla motho a buele nna batla motho a ntetsetse nna ke batla motho a reng good morning ke batla motho a tlo nrekelang dintho tse itseng ka birthday ke batla motho a ntshelang petrol ke batla motho a lokisetsang lebidi la koloi that's my mate ai super Mama, we've got so much expectation. And the expectations, Runa, we've got nothing to offer. Next moment. Relationship, I will put 2 months in advance. 2 months. I will men. Over get the 2 months in my birthday so badly. And as I tell Bon maybe let me give another little chatabuna. How old? Boomman looked at the window. How to put them with the governors of the on a baby. Linga Kila on any baby. Lue not come out tea second card, 100 and that is second card.
hona le bo girlfriend allowance height fela girlfriend allowance le wena o tlamehile o bontshe o fe motho ena assurance ya hore le yena a tsebo motho ena ke motho wa ka nahana ha motho wa ka dula tsa girlfriend allowance batho bana kaofela a se sure le bona ba batla bonnete ka boja ke nne bo me ke bona ba ifeila ntabe ha holo ha ngata le ha ngata go bo me bana le ntho e kang e ka tshempa ka se bohle ha se bohle teng mara boholo ke bana le ntho di bela hore ke ka le di ka matsa tsa la ka ka ke sa date ke na tlamehile nga letse ke na tlamehile hore o senda data re a sende petrol a sende dintho tsena kaofela le wena o le motho a mme o tlamehile o bontshe hore dikamano tse ke sa rona re le babedi high balance ntwena e hle bothata ke ntwena hore re qetella dikamano tse tsa rona se ka di le slap di se ka di ihle di a sekama ene ke ona ntho ke tong ba ka ona ke di expectation oba akri ya pele re itse ha ona mahla re sebetsana le lona le rona o itukisa mamedi wa ka rata wa bona nna ra makhwele ke ditse mo ke tswa nyalo la pele ka tswa la bobedi but I'm still willing to change some of the things kana ene ke a ditseba ene ke busy ka tsona maruka ya motho e mong o le mmotsa bothata ba ikana a ke a tsebe e bila botsebi e bile na o ikuka sena bothata ka o jotsa ra nna bana le bothata ha mo botsa wena bothata ba o ke nna bothata ba ka gore ke rata haholo until now bo ke rata haholo Bona ke rata haholo na bothata ba gore ke tshepa ke rata haholo bothata ba ra utlwa bothata bo but re bua ka weakness ntho eo e affecting the relationship tsa le manyamo so bothata ya pele ke yona ntho qetang bua ka naro o fikella re ba le dintho tse re di changeang ka rona if unale o sa qeki you need to change that. If you have pride, you need to change that. If you are you need to change that. If you lose interest, take a speed, you need to change that. Amen, Pastor. Yes, Miss Queen. Hi. Mashima mabedi ameso irubedi gari bi horenya pele utsoma metse nutam no tsema tshebela to kile ba kana no mana malela ka dihlotsa ditaba za hora ya pele ke bateng horenya pele la bedi a ufatsona di fele tsa la pele ke tsekena le Dr. Novi ka diphaposing tsa khaso sa bokamoso 974 hi doctor so o tla ya khatsi ya pele ke re tseke ntho e tsong re feile re se ra gona master manyalo a runa le dikamano tsa rona tsa morato re tse ya pele ke until ya bobedi ke ena di expectation ya ditibello motho lebeletse inyena lebeletse ntho wa bona ntho ya expectation ka tsela that thing is very dangerous because today but bankile di expectation ba di kitswana ba di tse ba di beileng ka pele se re batla batho ka di expectation gore ha o batle motho a tlo ratang ha o batle motho you are comparing about to bad. So that is why the expectations are the selfish. Because Rabata dinto, to benefit runa. Utolo ubatan to benefit wena. How na hanele mutiana, how na hanele relationship. Because Kabalinyalo.
ke ra sense hona le agree re bararo di kamano tsa lerato ka tsa manyalo ke batho bararo o no tseba ke nna as a boyfriend kapa husband ya hao kwena as a girlfriend kapa wife yaka then it's a relationship kapa it's a marriage re bararo ke ntho tse three ke lenyalo ke mosadi wa hao ke motho wa hao now everything here we need to consider, we need to focus something about to benefit and runa, but again the benefit and the nyalo la rona. If re rata le nyalo la rona ka parata le kamano tsa we need to make sure that everything re etsang le yona benefita di kamano tsa rona ka benefita le nyalo la rona. So but matsatsing ba selfish, that is why re sa master manyalo ka di kamano tsa rona. Hayana le sharp ki bua le couple ngwe maobane ke ba cancel so ausi wa teng o rena ke motarata modula thabile so o butwa teng yana se mothatabile o serious ke re ho yana a butwa you need to be careful or o se no batla eng ha re bua ka taba ya ntwena a e batlang ke re ntho a e batlang le hoja e bona a ka e molemong wa hae mara le yena wa ihloka a re ke re bona a re yana o batla o dula thabile and o batla le thabi it means how pusheta thabong. It means we are not to benefit. Yes. Because happiness ha batle ntho e tlo benefitang yena. O batla ntho e tlo benefitang lona le babedi. So momamile ka rata we need to understand that jalo. Ha re le ka relationship, marriage, we are not alone. You are not alone. Ona le partner or something we accommodate. Ona le relationship you something we accommodate. O be jealous for yona. Ko re kina bona momamile ka rata. Ko re motabatsi ba o dula wa nketsa mohlala kana motabatsi ba ro ke dula ke liwa o bo sena motaka o le sena mohla motaka o le tsa re o jele ntsatsile yo ke sonta a ona motaka o le ke motabasa o le tsa botse hore o le ke sendi a diaparo o tla para eng ke bona o le ke sitse eng no mali fela yena ana daba baba ngabula mlomo tla botsa ka dibila koloi e tla yena lo mo but ba selfish lo tele fela ke mo selfish ka bobo hloka tse Just to be concerned about your partner. Baby ujile ing. Baby nga o order la dijo. Ho amatomdi hona jone ntshetsena di simple jwang. Ha o hlokole o tle haka o lo skira di pizza o pay. You can order dijo for your partner. Baby ki order le dijo so Mr. Delivery o tla fihla ke order dijo tse tsena. O ntso le mono. Ao mo mamedi mara. Nthe fela. Ao. Nthe fela mo mamedi tsa say baby ko order dijo motho aka kapa mohatsaka ko order dijo. O kena o Mr. Delivery o kopa Mr. Delivery order you ntho tse jwalo. Dr. romantic. We are so romantic. Ba fela le nna so so what's about na if batho ba ka mamela le batho bao nkile ka botsa mosadi mo nkare do you know how to make a man happy abara hatse yo so khata le matla jwa nna ke a tsena wena yes doctor what's about wrong with yes doctor what's ndetse tharo fela I got doctor wa tsona na ka iphekwe mblele tse tharo e tsone ke ntsi ha ndetse tse tharo e tle ke fane ka tsone ketelong ya lenaneo e le gore motho a se ba sa itshwareletsa ka tsone ketelong mona ya ha re fitla se tsere tebe tsa wana ke tla di fana
Mama di lena wa tseba hore ke moving to ntse lerato haholo fela hore ke ka nnete doctor for real e ke tseba nka fela ruma ke fela khona kana ngaka ha iphebole se seo bele bona Maria ke na a tlofella ho nna hape ha e sale Maria na nqala ho tloa tsiko fihle le ona jwale. But let me ask you a question. When bofokodi ba hao ke and a bad side. Yes. Re bua ka bad side, not a good side. Yes. Okay. Mama America look. Na ke re ke rata holo ka doctor. Doctor. Na be ha ke tshepa mo tshepa holo to. Mamela mama. Ke re ka mathatelo a tshwere. Ba ka doctor. Bofokodi ba ka. Di kamano tsa lerato. Ke tla e beha jwang? Ha ke kgone ho emella se mo qekisa. Ha ke kgone ho emella. Tle ke mohlala ebe ra hlokomela re le babedi hore bothata ba rona ba dikamano tsa rona tsa lerato ke hore ha re kgone ho communicate hantle. Communication e ka hlakoreng le leng. Gore re be as far as we check our conversation. Ho thola hore mohlomong ke nna ke communicate-ang haholo. Ke ke tsa mohlala. Ha re se re buile ka yona ebe motho wa ka o tla ba tshwara no ha re sebetsana le yona a ebile re hangata botate ba tla ba se ba nna ke bad when it comes to communication, so ke tla itukisa a gere re tla be re buile ka yona ebe re tlo bua ka yona hape ebe re bua ka yona hape ebe ke ya kgathala ho nna ke mo jwetsa hape because ke dumela hore if di kamano tsena tse ke tsa rona tsa lerato re le babedi and ga bua hore ntho tse re di failang ke tsena and then ha meet halfway hore re dukisane le kapo re sebetsane le tsena wa ke batla bofokodi bofe ba ke batla bofokodi bo sa creatwing ke motho mara bo wena o nang le bona okay bofokodi ba ka bo boholoholo ke ho ba too relaxed. Okay Ka tselena doctor ke ba too relaxed ke ithutile ka gore ke kgoding ya pele ha re kala ho bua le wena mona hore dikamano tsa lerato ha re le ho lophumola fela hore now ke na le motho sharp and ke tlameha ho sebetsana le ho mo impressa ho mo yes na taba ke ka dimidimi le ho fela ne ke relax and hape ke motho e mong a dulang a nahana hore there's time na go sa tsane di ngata di gore di se ga se tseno haholo se metse ke nahana hore there's time ntho mo ke tla ke etse tlane ke etse tlane ke gore la o sa bapala karolo e itseng bophelong ba motho wa hao wa ithuetsa gore nako e sa le teng. Yes. Okay ke feel hore ke hana bentse ye ke tlabe se ke gore ke a tseba ka ke le hore as a lady I have to build motho wa ka hore ke mothabise ke etse but ke dia ho dietsa ka tsela hore ke due ka re ke nahana hore there's still time. Okay Yes. Okay no So ke ithutile tsona nako e ntse ke bua le wena pele ho mona ne ke sa tsebe ho na le bofokodi ba ha bo ithutang bona how conversation e tse o ba le tsona le batho ha tse ke bua le wena kwana ke utlwa okay all right ile hore le nna ke wela mona okay ke bile nnete no re a leboha ka nnete ke le nna kutlwa moya wa ka o dumela hore o bua nnete tsela ka moprofeta ka nne ke a utlwa but it's very important to relooksane le rona that one yona e bohlokwa haholo le nna ke tsa fokodi baka ke o nyahama ne ke o nyahama and then le home le o nyahama hore if ha ke ka gore ke nyahama gore ha ke ka nkeha ko wena ne ka ba le dintho ene ke bofokodi baka bona mara bona ke sebetsane le bona ka mora divorce ya ka ya bobedi ke sebetsane le yona because ke yona ntho e nshapileng ha ke bofokodi ba ka ne le hore ke nke ya ka pele ena qetile ke nyahama ka pele o nke ka pele ke bona tsela ratwa so rata motho ke rata holo se bile ke ba impressed gore ke dintho tse itseng gore ke ba impressed gore wala ka tela ratwa ne ke le rata mama re ke le rata gore the reality of the truth le rata ke le rata gore nna ke le rata ka pelo ka kaofela so o nyahamisa ke bo dintho nyana tse jwang gore nke ya tingatanya le bohlaswa ba nyamisa le bohlaswa na ba nyamisa gore le hlaswa le ya hle ke nya and then le
ke nyamiswa ke ngana batho ba modimo ke nyamiswa ke okay ha ke ka realize hore o manganga kapa o qeke kapa ha o motho a kgathallang kore ho nna e se deal break kore na e se deal break mara se ke nyahame kore ha ke ka realize hore ke motho na qeke a tsoteng so ha nyahama o itse we miss out communicate le motho kapa o itse ke a tshetse ke a withdraw so le wena o tlameha ho sebetsana le wena doctor ke busy ke busy re di doctor tse pedi jwale ka o enta o shepa ka ente jwalo le teng sebetsana le bothata bo doctor ke se ke busy ka nnete wa bona hape ntho ke se nna hape sense ke pheta ntho e ke dumelang hore e nketsa nnete taba ya divorce ya ka ya bobedi ke nana go tseditse mane mo ke seng ke sina mamello wa bona ke na le bofoko di bono ba hloka mamello jwale wa bona gore a ke pele next na mamello next of no fa motho chance ya hore a lokise dintho tse itseng ka yena ene ka ra ke ka bona dintho tse itseng ka wena ne ke ikhula now until ka lockdown ha ke tla nyala ga tlabeng tate modimo ba reno bothata ba ka gore ke na tolerance modimo ba o njotsa hore no your problem could you don't have a tolerance ka e practice taba ya tolerance ka e jotsa hore ke tlo tolerate so ke ne sentse ke na le yona ka nnete because le mofuta wa motho ne ke monyetse ene se mofuta wa motho e neng hona le ntho tse ne re kopana ka tsona there was nothing na le ene ne re le metsi le oli but ne ke mo tolerateile ene ke le so much excited wa ntseba ke le ka trenda nna ka lenyalo laka because I was so much excited not because na le ena re na le dintho tse tshwanelana but because o sona le ntho tse ke di tolerateang ka yena wa bona so tolerance ne ile a nthusa hore ke be le yena empa le fela ka madimabe ha ya ka sebetsa lenyalo la rona ha le ya ka la sebetsa but now ntho e ke realizing e etsa ka nna ke hore ka re ke gotletse mane hape tabenyane ya o se gone go fa motho chance gore ke lose interest ha ke ka bona ntho tse pedi tse tharo se ke nyahamanyana se ke wa moya ka nnete yeno yona e nka thabela o ka mrepella hona jwale ke tlo rapella hang fela ha re ya ditebeng tsa hora o rapella doctor ke tlameha ho thusa ka ntho tse ngata tlameha ho thusa ka ntho tse ngata doctor ena ya hao ya ho nyahama fela ka nnete ke yona e tla o destroy doctor le ke bua mona ke le queen of love the drama queen o re ke fi ya hao ya ho nyahama fela e di watch it tlamehile jwalo ka motho a ntate ntate ke hloka kopole ke o tlamehile o motshware motho wa mo tlise pela go mbetsa gore ha ke batle ntshwena and no ke net yes no ke because batho ba ngalang hangata batho ba tenehang fela ke a tla bo mme re na le dintho tse ngata bo mme hopole doctor ba ya dinako ba ya kae ba gore ba dula go se balanced so wena a batlang le balance a se go kopanya le motho wa mme wena o tlameha o mo dise fa tsemo le sone ke batla ena ha re se ra ena so motho wa mme o tsebe ke motho a ka llang ke motho a ka thabang haholo ke motho ba mo pue jwalo yes doctor no ke utlwela no ke busy ka yona ka nnete empa fela ke soka ke fa ha ke so be le motho e ke reng se re phela together now ke gona o e practice ntho eo mabedi wa uka hore nna le doctor re dumetse hore na rona mathata a rona ke a feng re dumetse pepeneneng mo motho o le mong a mametseng wena bothata ba ho ke bofeng wena o nahana ke eng e etsang hore kapa e fedisang dikamano tsa hao tsa lenyalo kapa tsa lerato wena o nahana ke eng o ka re letsetsa mohala 585851 7 ke tsa batho ba ngata ba swabela hore nna ke na le bofokodi bona batho ba swabela ntweno fela taba ya pele ke hore ha o ka dumela fela wa tseba hore nna ke na le bothata bo ke wena o tla tseba o thuse ha o sa dumela hore na le bothata bo jwalo ke tlo a thuse di a faila ka nnete dikamano tsa lerato batho ba gutla manyalong kore go a bohlokwa ke fela go tseba bona wena o na le bothata bofeng ha ke re tloela go nna ntse re blame ba bangwe ke ka baka la monne o na sa mamele monne o na mamela motswadi wa hae haholo ke mama's boy ke eng kore di ngata ntho tse re di buang ha re face ene di ngata hle ya e mo le mona le ntho ka itshoko o na shapa hampe o ntse o ba ngana o shapa hae ntene ya hore ke rata go botsa hore na le baka ke le feng ha se hore ke re mosadi tla ba shapuwe no a ke tshujwana fela ke re na
ho tlile jwang because wena ha o ibua o le motho o ibua mane mo so re ena o nentse teng wena o nentse ho tlile jwang ho ratetelaetsa jwang ha ke re bua mabedi a go tsho rena wena bothata ba hao ke bo ka ba mala rena be sebetsa a tswa nna go ke bone ka re bila ke na le wena tse tete ya mo ka nnete na wa sebetsa wena e re ke kene ka bona ka WhatsApp line ka bona ka Facebook wena ke bone ka bo gaola dithapo ka pa ditshekolo ha o le tete ele shime metsotso ga re le horeng ya pele bona le motho a reng Facebook ya ka re yena o fella Salamina a re yana fellwa ke lerato ka nnete ha kana go fela ke bona yana fellwa ke lerato nna ne ke le jalo gale nontobeko yana a re le yena bohlaswa ai a re ke tlile ke tse huge no a re bohlaswa tlile ke bothata o yena le nna ba nhlola bohlaswa bona ba tswa fisa vale doctor o be di kamanong tsa lerato le motho bo a jang bo hampe ke a maphemphu a sa phumulumulo ka tlung e ka re ke a lekolwane ha o ba le ha o gale lo le ka tlung school jole ka bona ka ho Facebook ke ne ke le ka botsa mamedi hore na ebe yena o nahana hore ke di feng dintho tse tsa hore re faile lenyalo le marato jole ke re ke nke di comments tsena ha mamedi ya tse ithusisa ba tla letsa tla di sona ena bofokodi ba hae ke bofeng yena o nahana bofokodi ba hae ke bofeng gore ke search mehalena bona e fela e sebetsa tsa tsena ke tse My funny darling. Yes, what's Queen? Good morning, it's my Hermes Rose Kelly handbag. Offering ready. The creamy caramel with snake skin, Amani grape. Get it? I'm not going to work again. Okay, let's see what's in late. Get to back. Go on to say my hair Winston Ruby slippers, or when you live my dimension gloves. I'm going to go with this to the exam. I'm just on. Get it? It's about the noontime notes. Mamela noontime notes, le drama queen. Paketsa 12 le 3 months bua. Go bokamoso 974. Le ntsula mosadi. Kache. Mabedi e re bo fela metsotso ga re le horeng ya pele kwa go bokamoso 97458 5851 ha ke re dumela hore na wena bothata ba hao ke bofeng o tsebe o thusa molaetsa kwana teng doctor ka bona ka ho 585851 hore hey drama nna ke rata ho ratwa haholo le ho bolellwa hore ke a ratwa ke fumana batho ba seng jalo hape bohlaswa hle doctor mama ke ne ke botsise hore na o vela hona tjena ke batla motho a admite a tjho hore yena o na le bofokodi bofe mabedi wena tjho hore wena o na le bofokodi bofe nna ke tshilo hore bofokodi ba ke ho nana hona go isa le ngata ke a iketla nna ka ga dikamano tsa batho ke a relaxa gore e bile ne ke rata ke be ke tshwe ke re no nna ke batla mojolo ka montoma wena la o le teng motho ka fila hore ha boyo ba sa tsana ke tla ke iketla ke na le tshwereng no he's my man o teng gore ke na le tshwenyo e be ke tla ba sa tshelo hore no man ke di ene be tse ke tsela pele ke o yetsa gape mistake o tshwana gore ha o se ile motho e mong o ntse tlo yetsa ke ke batla o mpha assurance o yes o motho a re shapo ko fa assurance jwale wena kana go tsone relax fe ke relax fe ke bona hore ke na le ke bothata le tshwarisa ke matha khona ke tshwa hore ke ne ke sa elele hore ke bothata nna ho fihlela re bua ka yona ka na le letse mo hape hore hey drama le doctor nna ka nnete ha ke tsebe ho bua ke a thola gore ha ke tsebe ho ba le moqoqo le motho wa ka ke o study ka masino ye o study ha wa thola ba teng a tseba batho ba ithulelang ke kopela ka le bohloko ha hele o thutse ngaba le stress ka ne jole le wena o ketella o so sa tsebe hore na motho ke tlo bua le ena rang batho bana ke batho bana ke go tshwana study ke batho ba mona ba thutse ke di lona ke batho ba mona ba batlang hore e dula tsana le nako e leng ya hae a le mo 585851 what go a tshela mahana nna ke re na le molaetsa mong hape hore hey drama queen le Dr November nna ke bohale hore ke bohale hore ehlile ke bohale ke didi ka bane ka go betswana didi hore yena o bohale ke bothata le yona
Fa a kre wena o nkeleditse nna bofokodi ba ka ke bolokise jwang. Yes. Le nna ko ke le tsabe ke tle ka se di ka ihloka tlola thuso. No wa hloka. But ka mongadi mabile khaletse ka rene di ka ra thusa le ba mamedi jona na kwa rena e tlo re dumela. O bona bana ba bo hale bana ba bo yana ba thela. Ona le ba ba banka botseng e mong are nna ke tswana la le wena moruti. I see red flags ke a nyama aba change wa tshetse mongare yena taba motho ya hlafunang hampe ya sunang ya nkgalle hane yena Dr. Jali abana ya go suna ke eo ka oding motho a setse go suna o nya misa botlho ha go go ka ibutsa ke tla tshabela kae ha o ne le kakala mtele go sunana but a great one taba o suna na le batho sa tsimo suna taba bo belu na le batho ba sa tsibeng o hlafuna but kissing can talk a ruta mode. Kissing can talk a ruta mode. That is what but what about the Facebook? Mabangat. Hey. Why is it an expectation that the opportunity that many allowances from Pakistan? However, I have done a good job, really girlfriend and a boyfriend. I didn't you guys because this is going to happen from each other. Hey. Why now is it a must for the machinery after girlfriend being this allowance? Ya hore ebe girlfriend o tla da betua ke le moha my darling mabedi re na le metsotso e ka bang e mene ra re le horeng ya ra re le horeng ya pele a tsaba Dr. Chulo re ke ka re nna ke go ba behala a ke kene o ka me o ka hala ka thata fela go no muteka all right o feel unfair ka dibena ya go fana ka girlfriend allowance I think it's mabedi mrs Ronald tsa tlo ka ba ngemene ra re le horeng ya ka hetse hora ya pele ke batla mehala e menge gona o kena ke tse jwang tete amo a tamela he mehala ena ena le bothatanyana re na le molaetso o mong hape Dr. Clara le ina ke okay are ya no feel hore ke ba unfair ore batho ba mme bona ba ba di girlfriend allowance ba fuwa o tshelo jwala ke yes hore na go baneng e ka ke must why ile must hore moshimane a fe ngwana na tšhelete empa ile ona tse ba le ke bona tsa lerato o ba net we go ile unfair maru ba net very unfair ntama khona uthola no Dr. Nikisha bona ke re mo le bona wa bohloko ne ke dikisa me ha ai go ke na le motho ka male kana go mo doctor ina le ntho bona na hana o le motho ntate motho a mme a sa sa go be le thole no what's man tena a o swa ka ya tata mo bua o buile nnete what's man tena yetsang most ya runa bo ha o le motho ntate o le obuti o fitla bophelo ba motho bo se mo fa bo di tšhelete mo etsang re spoiler batho but at the same time re ba tima monyetlo ba bapala di role bona because now that person o qala jwala sana di expectation a lebella wena yena ona mohlang a bapalang ka role because o fihla fela bophelo ba ke o bula ka tsatsi le ke kala ke na le bosi mo kopala le na Gauteng ke qala qalo ke na jarting ya ke bona jarta ile bohlaso ke ke ra lo batla batho sheba ha ke sotse be le mabitso a hake hore ka ke no wa jarta le felitse ke kopa le batla batho ke tla ba patala okay doesn't make sense now you nteno ya hore ibe bonta ateka pa bo butia ba fihla maphelong a lona ba se re le fa di tšhelete re le spoiler etsa hore le qetelletse jwale lona le se leng ka stulo sa le so dula mo sona wena hore ka re rona le stulo so iketla chemchess ke be ke bele mo dudi masone jwale
but ditibello tsa batho ba jwalo ka wena bana ba tla ba dutse ba relaxitse o tla ba lebelletse hore a phone o batla eng baby ke na le bothata bo itseng baby ke ba yena ka nako tseo o finne maoto o relaxitse hona le ntho ngwe hape hona le batho ba ha ba kena ditabelo tsa ratho gore ntho ena ka nka thola monyetla hore ke lo e hlalosa re le manela botusi because tlamehile ke di phaka yona hona le motho a tla o fa tjhelete hobane ana le bothata ba hae bo bong ba bo kwaelang ka tjhelete eno bonyane ho be le ntho a leng hantle ka yona go ra ke se ba go tla jwale ebe ngwanana eo a tla ba tswa dikamano tsa batho le motho eo ana mo fa tjhelete le bana kwaela bofokodi bo bong ba hae motho eo wa ntate ha ya motho nngwe mong o sa ukeke ka go itswa jwale ana sa You are right. hona le kana ye you are 150%. yes hona le metse se se ka nna kwa bona tjhe ke drama nna ke na le ho utlwa ke tshuwa fela ke sa batle partner ya ka ebile e ka nka mo jwetsa ka hara dikamano tsa lerato kana le metse mo gape hore ga kopa drama doctor ampare thuse alright ke yana na rena o tshaba o thusa o tshaba o bua dikamano tsa lerato o a thola wanina yo tle ka pele ha ile go tsinde Che one year man. wano tlokena ntate e fihle ka pele bona mahaisale fela tebena ya ho betcha tebena ya ho betcha ka re nka khona ho thola monyetla go tle ke ihlalose hantle hobane batho e mong o betcha e se ha se o reka lerato but hona le mafokola teng bele o bokwaela ka tabeno jale ebe ngwanane e mong a ke re nna ke re ke la bakgotsi ba ka rona motho ka o mphamkana o itsa motsa ha ke na ba jwetsa le rona bofokodi bo mo itse bele ngwanane e mona e mong lena o tlo batla motho ya mo feshelete a tlo yena ha na bofokodi bo tsa ba ya Ke nnete. ke dumela gore mme ke mo arabile ha se bohle ha se setlamo gore ho bethuwe kana le boletse mo gore hey drama nna bothata ba ka ke gore ke bua ntho once ha motho a ka mfosa ke a mo tloela ebile ke sa mo jwetsa gore it's over a go o sa tla bona ka diketso gore ha ke sa le da ka yena ntho eo ke bona eka e ba kwa ke gore ke la ba abused almost 3 months jo ene ba abused yena ke la ba mo abuse go ditse tharo tse metlo go ke le mo tse tharo re na le molaetso mo gape gore ke kopa linketse ke kopa leketse nako e buang le doctor ka yona re gola tse molemo okay ona a ka nnete o bua nnete re na le miletse e mengata doctor mohlomong moeno o na le point ha tlo di mahlo hora ke a pele mme taba tsena tsa hora pele tlo di balwa ke makananelo
Ke tla o jara ke tla o kuka Refi Doctor o tla njara hana dam. Hey, hi. Babedi bitse tsona di tla fika ba yedi shimela bitse meraro ka mora hora ya pele tsoma metsi enu nthambe o tsema tshaba dimana to typical the drama kune re ke fe Dr. Mitsi tsa ya mhlane o qetela fela re tse fifela re tsa bona re bile re se dira wana Doctor re se re setse fela ka ile go fe mehlano e se le mengata ho re ne ke sa go monyetla go tlore ba okay le mantsa o qetela fela okay wa tsoma nne ke reng mantsa ka o qetela ke hore but ke nana next week ka Manda re tla tla re bua le ba mamedi re ba thusa ba ke utlwe mamedi mong a re o go ba ka nete re ba thusa wa bona because ke nana one of the thing when a drama queen re hloka ona le motho a reng sebudi re kopa o joine the right pick ke mo phuthe wa ka motho oh yeah hona le bona ha le bana buile le dummetsa fela ka le ho itse se kwetse ha ne sa kola ne ke tlo o tsbile jwa re se kwetse Doctor ke mametse ha presenter nna ke tlo reng batho ba dumelang manyalong batho ba dumelang dikamanong tsa marato a re itukiseng dinthong tse itseng ke a pele a re lokiseng rona mo mamedi re tla re bua ka tsona ya bobedi ntho ke batlang batho re e tsebe ke hore mo mamedi rona batho ba nyahamang ka pele ne a re shebeng dintho tse re nyahamisang re ka wa tsona ntho tse etsa re tlo nyahamiswa ke batho ka dintho tseo ba lo di tshintshang be re bona the same person e wena mo nyahametseng a sa phela le motho o mong e le hore dintho tsane tse wena o nyahameng ka baka la tsona o kgone ho di lokisa before re nyahamela batho ne ka re ka ra bua le batho ra try e tle re bonyane ha o ile wa re kile ka tela nna ka monyahamela o ile wa monyahamela ka ntho tse bo re e ke ya tshintsa bona but ka bo madimabi re nyahamela batho ka dintho tse o tlo thola hore e tlo tshintsa bohloko kore ya o qetela mo mamedi e leng bohloko ke ya hore mo mamedi rona batho ba nyahamang one of the things that re nyahame o is nyahama motho ha o soka mo rata ne o nyahama o a kgetha o nyahama ho motho yo soka mo rata yes doctor now bohloko ke bona o tla utlwa neng ntho no re bohloko mohlang le wena o kopana le motho o re njwa le nna ke morata le yena ba nyaha aba o nyahamela ka dintho tse nyane bohloko because ke tsene ndikaloko go re utla sa utlwise re motho ne ke morata because ha ke ba le runa the same way le runa re etsang the same thing re etsang ya o nyahamela batho ka pele e lo tolo re nyahamela batho ba ratang le yona ntweng e ka etsa la go rona because what goes around comes around so na bongwe o tlo mo mamedi you will feel the pain what's ba nna gale ke bapala ka batho I will say that lo hoja nki ke ka tshwalo hore ne ke bapala ka bona but pele ne ke na ntho ne ho tswa bophelong ba motho ke sa kgatale bophelong ba motho ke sa qeke until ke kopana le the lady ne ke monyetsi wa bobedi mohlang o seno aneng antshita ebe bile ke tshwanela ho tswa bophelong ba ne ke le mo mamedi semei ne ke la ke twa mona ke lo la Swaziland ke ya Maputo ke lo la ke twa ke ya Botswana ke lo la ke ya into Namibia ke lo la ke la fela lo la ke re ke ya di holiday bohloko ba o phoqwa ke motho mo ratang le rona we need to be careful hore batho bana ba ntse ba phoqa ba bomba re rata ka nnete le rona re tla utlwa ntho so it is not right or every time re nyahamele batho ba re ratang ba tla thola hore ba willing to change some of the things ka bona e bile rona re ba filipelo se bile re sentse se re na o fike ka re hona le mhlomong phoso wena o e ntse ke mona tse tsa ho tsana ka pala nyalo le ona hao le mhlomong le na la bobedi na hona le phoso e o kile mo o keke ka re mhlomong o no e ntse ela mo khannela
ho ga qetela ya ite ene phoso yeno e tswe ke batho ba ngata ha holo ke ithutile yona ha ke kopana le nna le ma ex wife re kopana ka December ha re tsebana be ke monyala ka February ne now ha ke monyala ka February one nana ke le ready ha ho December ke kopana ka December ka February be ke monyala so ntse re ke nyala ka pele nna ne ke le ready ke le ready now readiness eno ya ka eno ha ya mo fa chance ya hore a ja mo fa chance ya ho randrata because na se ke morata ya bobedi ha ja mo fa chance hore a fite bophelo bona ba ka bona le dintho tse ngata because ke moruti I did not ne ke se ke batla mmona e se le part do it make sense so now kantiena 3 months in your house on rat. Now, because of readiness, young gets out of the expectation, and most about my years. Rocopan about to tell Mutuna so rat. Go on, as a bit and no rat. Now, Kabakaro will know so more rata, so Taliban need the expectation. Now, problem about one need the expectation, but it's a pressure. But it's a pressure. Can you about Gwelina, Kibaton Tete, Kibaton Cheke, Kibaton Sune, Kibaton Josaman one rat. And high so I saw Sekitamatoko for some one rat. Or even very Sekube Kone, Marwan Rat, and everyone around rat. Can't you put a where no so official station? And about Tobanga, drama king, drama queen, Lemuma Medio becomes so Mekamanakarisuit. Yet until but ready, have a fika mapilong about Babam, Osa fit like any expectation or Nakabakan rat na the way you Nakim Wonsan the Ratogatin, Linakabakam Ponsel Rato, the way he attended in talk about Alena Edinto, not knowing or Mution, how so he left the lane Ena Yowena, Osomulungo. Now, later, Rick is a pressure, he ends, that is a pressure, because now I can't do woods. Baby one rata. Could you hand up tanda now? Could you remind that tanda way later? Babon, that is a pressure. So I think Lena you contribute to the country. And I will say, Mumamit, but what are the Samarato? I refund an chance if Ulibu Pilomba Mutu give a person a chance. Kuala would take some motor. I want phone in. Otra phone now go highly right. Otra phone was a kamuku. Havante teta na go rumeleti message hawa respond kada wote na lele bakela go rumeleti wena na lele bakela go rumeleti hai bayuntisa ena hakusoka kibali dintho tse mpushang hai so bi teng mpushang le ditaba teng ka ba dina ba teng ka tereng ka ba teng ka ba dina ba teng ba nnete so rona re tlisa pressure that is our problem but ba ready bothata ba bona ke bono re tlisa more pressure maphelong a batho ba etile Mameri kete Mameri wagarete hao kana inatoka ki TikTok ya Dr. November ka Pastor November kibato nonsense aga kana TikTok ya TikTok wa Pastor November ka Dr. November kana inatoka ke life mono kana kopa heba twa modimo and then kala bohlone na twa motho wa dikete sentle mo mameri ai sa the gift Kile motlele ai ne kile motle ma mara ke motle ke motle teng ke motle ke motle ke motle ke motle so mameli are kopana ka na ile busi TikTok and then salali ka phela ka morao la Pastor November and Victorious only like follow so that everything you get o tsebe ka yona mamela ka rata mamedi ha re kopana mo ka sonta ke dula ke le teng mona ka 10 o'clock la bone na what a ke tsebe la bone ona mamedi ke kopa yeme hle motho na ke tsena mamedi ke ntse le kane o flela re kopana hape a bo se ke tsama kale do a ferganya a mamedi doctor ne le ha tsama ha itse jalo le le ro pula Nala. I want to call you a willing, unfirgant. The very same like about he want to get a jan. You know where I say, wow. Doctor, fella, what the mammy don't want. Give it up on a give it a little chin and give one who Emma and Pone. Emma Hanya, anyway, darling, cat.
re ne re buisana le Dr. November jwale ka ile Mantaha tjena ke buisana le ena hape bekeng e tlang ka nako e tshwanang re ke tsena Dr. Kotsi ke o feletsa ha monate a ke re bile ntse wena o motho a motle, please don't go. Ke ditse la pina ke tank, please don't go. Mo fere o ne o etsa mo talking motho a mme o tla ka morao. So ne ke bua ke Doctor o kile a yena o rata ibile pele ho doctor ke tele ka nna nna ke le ka jwetsa doctor tsa re boka mona hore nna ke rata motho a nang le chest chela ke sa boletse straight tjena hore ke batla a etse ya ba doctor baking yana tse mmalwa ka morate ke bona sa build le chest ho nna o ka tabe e bolela if ke itse ke batla motho a nang le chest and a doctor o tswa tseleng tsa hae o lo lifta go wa utlwa ona le mota bena yante from there doctor ya ba che o re no wa tla motho a batlang a tshetsheletse so nna ka nnete ha ke a fuwa ka mono ka morao ya ba nna ke letsa di squad so e bolela ntho ka bukore di le pedi jwa e bolela nna ke etsa hore ke be le difuanyana ba nkitse ke di ba o ba di rata and then nna ke re di ba di tingena ye so e bolela ntho Shaka Zulu amen a go pa tsamana ba o sa pre ha ke a thabela o fa ba ba fela o ya thabela ni ke batho be ke a thabela tala o tlele mo mo ka o le right o ke ka o ke ka re ga etsa Tony Anto ya the right peak imeta a ke batla tsena. Guys, thank you so much. Are go pone TikTok on kana ina ka go busi. And God bless you. Doctor, fact ya hore ke batle ke ba ke tima le nane go mferekanya tseba. Mo tshware ke take ka. Ombaka. Ya ke ikepet. Tama khona ombaka. Bua ni tombaka. Mfere pele tlo go dume. Ke rata. Mfere ha ntle. Ke rata. How le rato le lahlelo fela jalo. Bua dintho ngena tse mo bitsang pele. Ke bona e ka re ngopotsa mme wa ka. Like that. What's about Dr. Bele bana ba nyala batho ba batlang ba tshwana le bomme ba. Le rona re nyala ke batho ba batlang ba tshwana le So bomme. mara tsama go school no hle. Thank you my darling. Sho, amotero school mo tlo school no ba ga isho go pa tsamaya. So, batlang. Guys, thank you so much. See you next time. Number tsaka 073 202 9079. To repeat that 073 202 9079. God bless you.